Karako beno setem keto cheno mang'eng'o jofni, apisa mag thieth ochiwo milome e wi tuono ma giwacho ni nyalo kelo hinyruok e ngima oganda kaluwore ni jopiny onego oket weche mag ler seche duto. Apisa e bad migawo mar thieth e kaunti ma Vihiga, Fanuel Kainga, owacho ni tiyo marach kod chope kod rem tiyo kod yedhe michiwo ga apisa mag thieth duoko piny tuoche ma kamago, ma bende nyalo miyo otimne jotuo bero ka moko bende inyalo res ngimagi. Omedo luwo ni tuo makelo njofni kod mano mar kichocho nyalo kelo masira. Washikadau wale stakeholders ambao tuko nao ambao tunapata nao kwa Department of Health, na tuko na lengo la kupeana dawa za minyoo na bilharzia. Minyoo na bilharzia ni mojawapo ya magonjwa ambayo yamesahaulika ama yajatiliwa manani sana, tunaita neglected tropical diseases. Kwa hivyo idara ya afya ikishirikiana na shirika la Amref Health Africa tuna mpango wa kufikia wananchi wote katika kaunti ya Vihiga ili waweze kupata hizo dawa za minyoo na bilharzia, na ni dawa ambazo zitakuwa zinapeanwa kwa watoto kuanzia mwaka moja ikienda mpaka watu wazima wa miaka zote. 116,144 are our target, na sana sana tumepata hii ugonjwa sana sana iko katika Mibona ward, na tunatumia hawa tunaita community health promoters, watakuwa wanaenda nyumba kwa nyumba kupatiana hii tembe. Tembe ni moja tu kwa kila mtu, na tuna target watoto wa shule. Pia tutatembelea mashule zote katika Luanda sub county.